Ubu ni ubutumwa mbere na mbere ntabwo byari bimeze bitya. Bwabwirijwe na mwene data uriya Mario Branham itariki 30 z'ukwa gatandatu 1962 i Santa Maria, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. You know, preachers are always long-winded, and I am. So I guess we just have a few minutes, about 10 or 15 minutes, something like that. Murabizi ababwiriza butumwa bararondogora, nanjye ntuko ntekereza ko dufite iminota mike ya 10 cyangwa 15 ikintu nk'icyo ngicyo. And I'd just like to say that I have certainly enjoyed this day here with you friends. Ndashaka kubabwira ko nagize ibihe byiza hano hagati yanyu nshuti zanyu. And this morning coming in and meeting sister here that I had seen in a vision over there the other night, come to find out that she had a Hodgkin's disease one time in a meeting and was healed, and 3 different times that the Holy Spirit has called this woman out. Igitondo ndimo nza nahuye n'umushiki wacu hano nari nabonye mwiyerekwa wa mugoroba. Byarangiye mbonye ko twari mu materaniro. Yigeze kurwara indwara yo gususumira bita Hodgkin, ariko yarakize kandi umwuka wera wahamagaye uwo mugore inshuro 3. And then I met this brother here that up at the other meeting had cancer on his face. And how the Lord has healed him, and Brother Jackson, the organ. Kandi nahuye na wa mwene data hano mu yandi materaniro yarafite kanseri mu maso, nuko umwami aramukiza, na mwene data Jackson w'umucuranzi. Then I was reminded of up at Lakeport where we had the meeting up there recently, and there was a little German or someone across the hill, and he had his wife laying there, and the Holy Spirit was making discernment and telling him about how he had made a promise to give so much money to a church if the Lord let his wife be healed with cancer. Hanyuma banyibukije Lakeport aho twagiriye ibiterane. Hambere aha hari umudage muto cyangwa undi muntu wo kundi mu cyamo wundi musozi, kandi umugore we yararyamyaho. Mwuka wera arondora imitima, uhishura uwo mugabo ko yari yemeye gutanga ituro ry'amafaranga mu iteraniro runaka, umwami namukiriza umugore we kanseri. He didn't have to make that promise. God owned everything anyhow, and so the lady was healed. She's still living. He just saw her. Amubwira ko atahatiwe gusohoza iryo sezerano. Byose ni by'Imana uko biri kose. Uwo mugore yarakize, ariko namubonye. And during that time they took a picture of the angel of the Lord standing there, and there's that rainbow color. Many of you people have seen the picture. And come to find out that our brother chairman, I thought we were full-fledged brothers. Kiriya gihe bafashe ifoto ya marayika w'umwami ahagaze aho ngaho. Hari amababa y'umukororombya. Benshi muri mwe mwabonye iyo foto. Byarangiye mbonye ko mwene data perezida, natekereje ko turi bene data by'ukuri. And come to find out he's an Arky. Did you? Yes. Naje kumenya ko akomoka muri Arkansas. Yego. Yes, sir. And they tell me if you took Arkansas and Oklahoma out of California, you'd be no more California. Bavuga ko ukuye Arkansas na Oklahoma muri California yazima. Mu by'ukuri. Sure has been some wonderful friends from Arkansas, and I'm sure if I'll ever make heaven, I'll see many people there from Arkansas and Oklahoma. Yari inshuti nziza muri Arkansas. Mpamirijwe ko ningera mu ijuru nzabonayo abantu benshi bo muri Arkansas na Oklahoma n'abisi yose. And the world over. We're so happy to be here having this time of fellowship. And someone was telling me that a little lady here somewhere that had and I believe this lady right here, this man and his wife. Bishimiye kuba turi hano tukagira ibihe by'ubusabane. Umuntu yambwiye ko umugore muto ahantu runaka, ntekereza ko uwo mugore n'umugabo we bari hano. Said that she was called last night in the meeting of having some kind of a growth or something on her body. Yavuze ko yahamagawe ejo nimugoroba mu materaniro, yabwiwe ko afite ikibyimba cyangwa ikindi kintu nk'icyo ngicyo mu mubiri. And the different ones. I thought maybe in this time that I would try to make a little explaining. You watch your watch and just don't be ashamed and take hold my coat when it's just about time, because I get talking. Yibwiye ko ari umwanya mwiza wo kugerageza gutanga ibisobanuro. Reba, mucunga isaha yanyu, ntimugire isoni zo kunkomanga ku ikoti isaha nigera, kuko nkomeza kuvuga. I won't tell him, he's already pulling.
We're enjoying. So I know, but we this room here, they'll probably want it. Wasn't that a lovely breakfast? Wouldn't you really appreciate that? Sinirirwa mbimubwira ari kuri kurura nta gushidikanya turaza gukenera iki cyumba ryari ifunguro ryiza That was just a real Arkansas breakfast. That's right. Ham and eggs and so forth. And the meetings here, we felt that the Lord would lead us up here and have this time of fellowship. It's really been nice. Nabikunze ryari ifunguro nyaryo ryari Kansas n'amagi na jambo n'ibindi. Rero kubijyanye n'amateraniro hano twumvise duhatiwe n'umwami kuza hano no kugirira ibihe byiza hagati yanyu kandi byari byiza rwose. Now, visions is an odd thing. We were sitting here talking about back at the early meetings how that the people drove for some of them come 3,000 miles in a taxi cab to get to the meeting. Byukuri amayerekwa ni ikintu kidasanzwe. Twari twicaye tuvuga ku byahise amateraniro agitangira. Uko abantu bayoboraga bamwe bakoraga urugendo rwa kilometero 4,800 mu itagisi kugira ngo baze mu materaniro. I remember he's just as much God now as he was then. And the ministry from there to this time has improved 100%. Rero mwibuke ni Imana nkuko yahoze kiragiye. Murabona? Ni umurimo wateye imbere 100% kuva icyo gihe kugeza ubu. Murabona? The ministry, but the revival spirit is leaving the people. See? It's getting away. It doesn't seem to be the people with the enthusiasm that they used to have. Icyakoze umwuka w'ububyutse urimo urava mu bantu. Murabona? Urimo uragenda aha abantu ntibagifite ishyaka nk'iryo bari bafite kera. Now, here is what visions does. Now, our sister here, the strange thing when I turned the other night, looking to brother, and she was telling me the story of being sitting down there to watch his face, you see. Noneho dore icyo amayerekwa akora. Mushiki wacu hano igitangaje, ubwo nahindukiraga wa mugoroba narebaga mwene data. Yari mambwira uko yari yicaye hariya, areba mu maso huwo mwene data. Murabona? And seeing this woman, then I noticed back again, and I see it was coming from this direction. Looked, and there was a woman, and here I had no idea what that would be, you know, and I didn't know it being his wife. Then I seen the vision open, then it was in their home, and I knew it had to be his wife then. Nabonye uwo mugore, hanyuma ndongera ndareba, mbona ko ibyo byavaga muri uruhanga. Ndareba, mbona ahagaze uwo mugore. Aho ngaho ntabwo narinzi icyo bivuze. Ntabwo narinzi ko yari umugore we. Hanyuma mbona iyerekwa rirasobanutse. Hari iwabo nuko menya ko yari umugore we kandi yabikoze inshuro 3. And that's 3 times that she did that. Now what that is her faith in that gift. Yeah. She don't realize, but she's the ones that doing it. She does it herself. Kandi yabikoze 3. Mu byukuri ni ukwizera kwe muri iyo mpano. Murabona? Ntabwo abibona. Ahubwo ni ubikora. Niwe ubikora. Now, if we just think a moment, maybe so that you get a little better hold on what it is in these few minutes. Let's take our Lord, because after all, everything is of Him. See? It's Him. Rero, niba twabitekereza akanya wenda kugira ngo muze kugira imyumvire irushijeho yibigiye kuba mu minota mike ikurikira. Dufata umwami wacu uko byose niwe biturukaho. Murabona? And not us, it couldn't be one of we minister brothers or anyone. It is, we don't claim to preach the gospel by our own intelligence. We preach it by the power of God. Niwe bireba, ntabwo ari twebwe. Murabona? Ntibishoboka ko yaba umwe muri twebwe bene data bavuga butumwa cyangwa undi. Ntabwo tubwiriza ivanjiri n'ubwenge bwacu bwite. Tuyibwiriza n'imbaraga z'Imana. Nicyo mukora. You ministers do that. And that's the power of God comes upon you and anoints you. And even in your ministry, you say things, and sometimes why did I change my text? And you know how that's God doing it, you see. Mwebwe bavuga butumwa ni imbaraga z'Imana ziza kuri mwe zikabasiga. No mu murimo wanyu hari igihe muvuga ibintu kenshi kuki nahinduye icyigisho muzi ukuntu bigenda. And you might think if the whole audience missed it, and maybe one little individual sitting out there, God was directing that entire message right to that one person. Wenda mukibaza ku iteraniro ryose ritumvise, ariko
birashoboka ko ubutumwa bwose bwari bugenewe kuri uriya muntu wenyine, uriya muntu muto wicaye aho ngaho. And sometimes you've noticed you went right down the line preaching, saying this is it, and then the next time you turn around and say something that like contradicts that. You think, am I a hypocrite? See? Kenshi mwabonye ko kuva icyigisho gitangira kugeza kirangira mwaravugaga muti hanyuma ubutaha ukavuga ikintu gisa nkaho kivuguruza ibyo ngibyo, ukibaza uti ese ndi ndyarya? Murabona, ariko murabona. But you see, it's God working in you, like I said about Jonah the other night. He wasn't out of the will of the Lord. It was God working in him. He sent him over one way, but he told him to go that way, but he turned him around. Ni Imana ikorera muri wowe. Ni nkuko nabivuze ku bijyanye na Yonasi, murabona? Ntabwo yari hanze y'ubushake bw'umwami, yari Imana yakoreraga muri we. Yamwoherejeyo mu cyerekezo runaka, ariko yari yicaye. Yamubwiye ngo ajye mu cyerekezo runaka, nyamara yari yicaye. Yamubwiye kujya mu kindi cyerekezo runaka. Murabona? That's why sometimes I've said things and I turn around and think, what's the matter with me? Come to find out, it's the Holy Spirit. And when a man preaching by inspiration must yield himself completely to the Spirit. Rimwe na rimwe navuze ibintu hanyuma nkabihindura, hanyuma nkibaza nti bite byanjye? Byarangiraga mbonye ko ari umwuka wera, kandi iyo umuntu abwiriza ahumekewe agomba kwiyegurira wese umwuka. It's the only way we're going to ever, or I can do it, because I have no intellectual powers to put a sermon or anything together. And you minister, brothers, while we're together. Nibwo buryo bwonyine kuri njyewe bwo kubigeraho, kubera ko nta bushobozi mfite bw'ubwenge bwo gutegura ikibwiriza cyangwa se ikindi kintu cyose. Kandi namwe bavuga butumwa tukiri kumwe. I've said this in the platform. I want to say it again. I've kept the meeting kind of a juvenile, kind of, so the people, many of them here, I realize this country, that this is a great Catholic country, bound to be here, see, and those people just coming in, they don't get it if you go to something strong. Navuze ibi ku gicaniro, ndashaka kubisubiramo. Nafashe amateraniro nk'abana bato, murabize, kuko aka gace ni agace gakomeye ka Gatolika, nta gushidikanya hano. Murabona, aba bantu baraza gusa bakajya, ntabwo bazabyumva niba ukemuye ibintu bigoye. Now, let's take our Lord as our example, because He said He was our example. Now, His life is in us. Now we think like this. Reka umwami wacu dufate nk'intangarugero, kuko yavuze ko ari intangarugero yacu. Mu by'ukuri ubuzima bwe buri muri twe. For just to get a little thought of it, not a text to preach from, but Jesus said one time, speaking about marriage and divorce, He said, it wasn't so from the beginning. Noneho dore ibyo dutekereza kugira ngo tugire igitekerezo ku bitari umutwe w'ikibwiriza, ahubwo rimwe Yesu yavuze ku gushaka no gutandukana. Yaravuze ati, mbere na mbere ntibyari bimeze bitya. Now we'll have to go back to the beginning to get everything, because everything had a beginning that we see now. It's the eternal things that had no beginning, because eternal never began, never ends. Biradusaba gusubira inyuma mu itangiriro kugira ngo tubyumve, kuko ibyo tubona byose uyu munsi byagize itangiriro. Ibintu bihoraho nibyo bitagira itangiriro. Mu by'ukuri igihoraho ikigira itangiriro n'iherezo. And it's the things that has a beginning, has an end, everything. Now, Genesis is the seed chapter, so we'll have to go back to Genesis and studying through many books of the history of the church, the Hossus to Babylons. You probably studied it in Fox Book of the Martyrs and the Pre-Nicene Council of Nicene Fathers and so forth. Ibifite intangiriro bigira n'iherezo. Mu by'ukuri igitabo cy'itangiriro ni igice mbuto. Rero biradusaba gusubira mu itangiriro. Nizi bitabo byinshi by'amateka y'itorero, nk'icyitwa ngo Babiloni 2 cya Hislop, bishoboka ko mwagisomye, nk'igitabo cy'abamarite cya Fox, n'amanama yabanjirije ya Nikeya n'abadata ba Nikeya n'ibindi. You go back and find that every spirit in the land and every cult and everything, if you go back, it began in Genesis. It's coming up to a blooming time, a blossoming time. Ibyo ubyize neza usanga umwuka wose hano ku isi, buri gatsiko n'ibindi, buri cyose gifite inkomoko mu gitabo cy'itangiriro. Uwo mwuka urakura kugeza ku musozo aho wambikwa ikamba.
mubona wadutse. You see them come out like Cain and Abel, and watch those two boys come right down to be Judas and Jesus, and just right on through. You see it comes right on out into this last days where the Antichrist and the Christ Spirit so close to see the very elected if possible. Now we're taught that, and we know that's true. Urugero rwa Gahini na Abeli. Mwitegereze abo basore bombi bagenda bakagera kuri Yuda na Yesu. Ibyo byarakomeje bigera muri no minsi aho umwuka urwanya Kristo n'uwa Kristo byegeranye cyane ku buryo wayobya n'intore niba byashobokaga. Rero nibyo bitwigisha kandi tuzi ko ari byo. We take our Lord. When he was here, he did not claim to do miracles. He said it was the Father, God, that dwelt in him, and he expressed God through himself. Noneho dufate umwami wacu. Ubwo yari hano ntabwo yigambaga yuko akora ibitangaza. Yavugaga ko ari se, Imana, kuko yari ituye muri we. Yagaragazaga Imana. God, and otherwise built himself a body that he lived in himself. God came down, was manifested in flesh in Christ. And it was not Jesus, the body, the Son of God. It was the God of glory in the Son of God, showing the glory of God, you see, through himself. The God of glory manifesting the glory of God. Imana mu yandi magambo yari yariremeye umubiri yari ituyemo. Imana yaramanutse igaragara mu mubiri muri Kristo. Ntabwo yari Yesu umubiri, umwana w'Imana. Yari Imana y'icyubahiro, yari mu mwana w'Imana wagaragazaga icyubahiro cy'Imana kubwe. Imana y'icyubahiro igaragaza icyubahiro cy'Imana. In him, God dwelt in him, and he reflected God. Now that's why we ministers do. We reflect God as God is in us. Imana yatuye muri we kandi igaragaza Imana, kandi agaragaza Imana. Mu by'ukuri nibyo dukora. Twebwe twese abavuga butumwa tugaragaza Imana igihe Imana iri muri twe. And then that's the only way that God can move is, and people can see God, is through we, his servants. That's how people won't read a Bible, but they'll read you. Rero iyi niyo nzira yonyine kugira ngo Imana ibashe gukora no kugira ngo abantu babone Imana muri twe, abagaragu bayo. Abantu ntibashobora gusoma Bibiliya ariko ahubwo bazagusoma wowe. Murabona? And so you reflect Christ. Your walks, your talks, your actions all reflect Christ. You might not think it's people are watching you, but they're watching every move you make. Bityo rero mugaragaza Kristo. Uko mugenda, imvugo yanyu n'ibikorwa byanyu byose bigaragaza Kristo. Wenda mwibwira ko abantu batabitegereza ariko bitegereza buri kantu kose mukora. You are a Bible to many people. Therefore we got to watch what we do, our business deals and everything that we do in our entire walk. Just yield yourself to the Spirit and God will reflect himself through you. Muri Bibiliya ku bantu benshi niyo mpamvu tugomba kwitondera ibyo dukora, imikoranire yacu n'abandi no mu byo dukora mu mibereho yacu. Mwiyegurire gusa umwuka, Imana izigaragariza muri mwebwe nk'uko nabivuze nk'umuzabibu. As I said, like a vine. Jesus said in John 15, I am the vine, ye are the branches. Well now, remember, the vine does not bear fruit. It's the branch that bears fruit. But it gets its life from the vine. Muri Mutagatifu Yohana, ibice 15, Yesu yaravuze ati, ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Rero mwibuke, ntabwo ari umuzabibu wera imbuto, ni amashami yera imbuto. Ahubwo, ni mu muzabibu amashami akura ubuzima. Now, a few months ago, I was in Arizona to a precious friend of mine, John Sherritt. And he owns many citrus groves. Real poor brother, a Pentecostal brother, and the Lord blessed him, and now he owns... Hashize amezi make. Nari muri Arizona. Ku nshuti yanjye ikomeye John Sherritt afite imirima myinshi y'ubwoko butandukanye bw'amacunga. Yari umukene ukabije mwene data w'umupantekote. Umwami yamuhaye umugisha. The other day I think he was telling me about he had 49,000 acres of cotton and stuff in that. Yambwiye ko afite imirima y'ipamba iri ku buso bwa kilometero 80. Just how the Lord has blessed him in a financial way, and he rides around an old Chevrolet, and the sun visor hanging down. Imana yamuhaye umugisha mu bijyanye n'amafaranga. Agendera muri Chevrolet ishaje
ifite ibirahuri byijimye. And is showing me a tree that had about 5 or 6 different fruits, different kinds of fruit on that one tree. Yanyeretse igiti cyera ubwoko butanu cyangwa se butandatu bw'imbuto zitandukanye zari ziri ku giti kimwe. Mu by'ukuri cyari igiti cy'amacunga. Now it was an orange tree to begin with, but they had grafted into this orange tree a lemon, a tangerine, and a grapefruit, and any citrus fruit would grow into that vine, into this tree. Bakigemekaho ishami rya manderena, ishami rya pamplemousse, mbese ubwoko bwose bw'amacunga bwaterwa kuri icyo giti. And I said, that's remarkable, Brother Sherritt. Now, I said, now next year, when the next crop comes on, they'll all be oranges. He said, oh no. Said, the vine, the branch that is a grapefruit branch will bring forth a grapefruit. Nti biratangaje mwene data Sharite. Nuko ndamubaza nti umwaka utaha amashami yose azera amacunga gusa. Ati oya, ishami rya pamplemousse rizera pamplemousse. And the lemon will bring forth a lemon. I said, now wait a minute. On an orange tree, said, yes, it's all citrus fruit. But it'll bring forth its kind. The branch that's in it. Igicunga rizera icunga. Ndavuga nti iki giti ku giti cy'amacunga. Aravuga ati yego zose n'ubwoko bw'amacunga, ariko ishami rigemetseho rizera rikurikije ubwoko bwaryo. I said, now if this certain tree then will bring forth another branch itself, what will it be? He said, like the original, it will be a orange tree. Ndavuga nti none se niba kiriya giti kimeze irindi shami ryacyo rizaba ari bwoko ki? Aravuga ati rizaza risa n'umwimerere, rizaza ari ishami ry'amacunga. I said, I got it. See? Now, Christ is the branch. He is the vine. Ndavuga nti ndabyumvise. Murabona? Rero Kristo ni umuzabibu. But if we graft in this morning here, there may be different denominations among us. Assemblies, oneness, and Church of God, and all these other different churches, denominations. See, if we take our denominational branch and put it in there, it'll just bear denominational fruit. Ariko iyo ugemetseho muri iki gitondo hano hashobora kuba hari amadini atandukanye, amatorero y'Imana, abanyabumwe, itorero ry'Imana n'andi matorero atandukanye, amashyirahamwe atandukanye. Murabona, dufashe ishami ryacu rya kidini tukarigemekaho rizera bidashidikanywaho urubuto rwa kidini. That's where we have into the Christian line of Christian name, of Christian life, like citrus fruit. We have grafted in there Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, all different kinds are under that name of Christianity. Aho niho dufite mu izina rya Gikristo, ry'umukristo, by'ubuzima bwa Gikristo, nk'ubwoko bunyuranye bw'amacunga twagemetseho. Abametodiste, ababatista, abapresbyteriani, abaluteriyani n'abagatolika. Amoko yose ari munsi y'ubukristo. But did you notice when that original tree put forth a branch at the beginning, that vine put forth its first branch, they wrote a book of Acts behind it. Ariko se mwitegereze, ubw'icyo giti cy'umwimerere cyameraga iryo shami, uwo muzabibu watoshye ishami ryayo rya mbere, handitswe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. And these churches, denominations are living off of this citrus vine in the name of Christianity, but if that true vine ever puts out another branch, they'll write another book of Acts behind it. That's, see, because it'll bear the fruit. Ayo matorero, ayo madini abayeho kubw'ubuzima bw'umuzabibu mu izina ry'ubukristo. Ariko uwo muzabibu nyawo uramutse ushibutse irindi shami, hakwandikwa ikindi gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nyuma y'ibyo ngibyo. Nibyo kuko rizera urubuto. And we as ministers has got to let our lives be not in some organization. Them things are all right to keep brotherhood and so forth, but they have their place. Rero twebwe nk'abavugabutumwa ntitugomba kureka ubuzima bwacu ngo buhuze n'ishyirahamwe iryo ari ryo ryose. Ndashaka kuvuga ko ibyo bintu byose ari byiza kubwo gukomeza ubuvandimwe n'ibindi. But we ourselves must be completely surrendered in Christ so the Holy Spirit can flow through us. See? And that brings forth the original fruit of
Pentecost, which is ariko bifite umwanya wabyo, ahubwo dusabwa kwiyegurira rwose Kristo ku buryo umwuka wera ushobora gutemba muri twebwe. Urabona? the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, that real thing. Kandi ibyo bitanga urubuto rw'umwimerere rwa Pantekote. Dore imbuto z'umwuka ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana. Murabizi icyo kintu nyacyo ni byiza. Now, I got to stop now, but here, when Jesus was on earth, He was that vine. He brought forth the headstone. We realize that. He was the first. Ngomba guhagarika nonaha, ariko ubwo Yesu yari ku isi, yari umuzabibu, yatanze ibuye ry'imfuruka. Ibyo turabizi. Yari uwa mbere. Now let's watch Him as He went around. He didn't go around with His dress different from other men. He had no different action. He just a gentle sort of a fellow. As I preached some time ago on the forgotten beatitude. Noneho tumwitegereze igihe yagendagendaga. Ntabwo yagendagendaga mu ikanzu itandukanye n'iz'abandi bagabo. Ntabwo yakoraga ibikorwa byihariye. Yari umuntu mwiza nk'uko nabibwirije hashize iminsi. Ku mahirwe yibagiranye. It's found over in Matthew the 11th chapter and the 6th verse, where John the Baptist that sent forth first, and introduced them to the Messiah. He was a great prophet, John, between the two ages. Bisanga muri Matayo ibice 6:11, aho Yohana umubatiza yari yoherejwe. Murabizi, yari yaraberetse Mesiya. Yari umuhanuzi ukomeye. Yohana yari umugabo w'igikwerere, ari hagati y'amategeko n'ubuntu. Between law and grace. And he had preached that there was a Messiah coming that was going to thoroughly purge his floors and gather the grain, and he is going to be a great Messiah. It was going to tear down the Roman Empire. Yabwirizaga avuga ko Mesiya azaza agakubura imbuga ye, akegeranya imbuto, ko azaba ari Mesiya ukomeye, akazakuraho ingoma ya Roma. And then John waited in the wilderness till he was sure he'd know what sign that was. He never went to school. Remember, John went into the wilderness at 9 years old. He had a commission from God. It could not be an ecclesiastical ring around something. It had to be genuine. Yohana yategereje mu butayu kugira ngo amenye neza ko azamenya ikimenyetso. Ntabwo yari yagiye mu ishuri. Mwibuke, Yohana yagiye mu butayu afite imyaka 9. Yari yatumwe n'Imana. Ntabwo byagombaga kuba ikintu cy'idini, cyagombaga kuba icy'umwimerere. So he waited in the wilderness until he heard from God, and God said, "You'll know him, because there'll be a sign over him. You'll see this sign, and that'll be the Messiah." And John bare record saying, "I saw the Spirit of God like a dove descending upon him," and he announced publicly, "This is the Messiah." Yategereje mu butayu kugeza aho Imana imubwiriye. Imana yaramubwiye iti, "Uzamubwirwa n'ikimenyetso kizagaragara hejuru ye. Uzabona icyo kimenyetso, azaba ari we Mesiya." Kandi Yohana yatanze ubuhamya ati, "Nabonye umwuka w'Imana umanuka hejuru ye nk'inuma." Nuko avuga ku mugaragaro ati, "Nguwo Mesiya." But then there's something happened. Disappointment. That's what happens to all of us. In your healings and things, you'll find out, looks like something didn't work just right. Ariko nyuma hari ikintu cyabaye. Kudohoka nibyo bitubaho twese. Nubwo mukira indwara n'ibindi, mubona nkaho hari ikintu kitagenze neza. Remember, that's the enemy, and God's permitting it to give you a trial of it. See what you're going to do. Now, instead of Jesus coming like John said he would come, and John saw the sign and knew it was him. Mwibuke n'umwanzi, kandi Imana ibyo irareka bikakugerageza kugira ngo irebe uko byifatamo, aho kugira ngo Yesu aze. Uko Yohana yavuze ko azaza, Yohana yabonye ikimenyetso kandi amenya ko ari we. He introduced to the public, "That's him. For I see the sign that God told me." But when he got down in trouble and his eagle eye got filmed over, as Pimmerman said. Yamweretse rubanda, aravuga ati, "Niwe, kuko ndabona ikimenyetso icy'Imana yari yarambwiye." Ariko ubwo yagiraga ibibazo, maze amaso ye y'ikizu yatokowe, nk'uko Pempa yabivuze. And he didn't see so well. He thought, "Here, I preached the Messiah was going to free the people, and you're a little gentle fella, pushed around from here and there. A strange Messiah." Atakibona neza, yaribwiye ati, "Dore nabwirije ko Mesiya azaza akabohora rubanda. None dore haje akagabo k'umutima mwiza, bacisha hirya no hino. Mesiya ushekeje." But what he couldn't understand, there was a sign over him, but yet he was so much different. He wasn't that great guy going out and tearing up everything like he thought he would.
He was little, gentle, meek sort of a fella, pushed around from here to there, you know. Oh, it's a strange fellow this guy is. ariko icyo atabashije kumva nuko yari afite ikimenyetso kuri we kandi yari atandukanye. Ntabwo yari cya gihangange gisohoka kigahitana ibintu byose nkuko yatekerezaga ko Mesiya azabikora. Murabizi, yari umuntu muto w'umutima mwiza, witonda, acishwa hirya no hino. Murabizi, mbega umuntu udasanzwe. So he sent two of his disciples and said, "Go ask him, is he the one?" Now that was the poorest compliment that he could ever pay to Jesus. After he'd announced that was a Messiah, and then come back and say, "Is that him?" But Jesus understands our weaknesses. Yohana yohereje babiri mu bigishwa be, arababwira ati, mugende mumubaze niba ari we. Noneho iryo ryari ishimwe ribi cyane yashoboraga guha Yesu nyuma yo kumwerekana ko ari we Mesiya, hanyuma agahindukira akabaza ngo ese ni we. Ariko Yesu yumva intege nke zacu. He turned around and paid the greatest compliment that he could pay to any man, to John. Watch him when John come and said, when John sent his disciples come and said, "Are you he, or do we look for another?" Ariko Yesu we yahaye Yohana ishimwe rikomeye umuntu ashobora guhabwa. Mwitegereze, ubwo Yohana yamutumagaho abigishwa be, baraje baramubaza bati, uri Mesiya cyangwa tugomba gutegereza undi? Jesus never, John was in prison and Jesus knew that. So he never gave him a book on how to behave himself in jail or something like that, or tell him some rules and regulations of the campaign. Murabizi, Yohana yari mu nzu y'imbohe, Yesu yari abizi. Ntabwo yari yaramuhaye igitabo cy'uko bitwara mu nzu y'imbohe cyangwa se ikintu nk'icyo ngicyo, cyangwa se kumumenyesha amategeko n'amahame yo kwiyamamaza. He just said, "Stay and wait till the service is over and then go tell what you saw." So when they seen the lame walk, the blind seen, and I can just imagine seeing our Lord stand there as the disciples went up over the hill and he watched them. Yaravuze gusa ati, mugumaho kugeza amateraniro ashoje, hanyuma mugende mubwire icyo mwabonye. Ubwo babonaga ibimuga bigenda, impumyi zibona, nshobora kubona umwami wacu ahagaze aho mu gihe abigishwa bazamuka umusozi bajya ku wundi mu cyaro. He turned around and said, "What went you out to see? Did you go out to see a reed shaking with the wind?" Not John. No. Not John. He wasn't pushing him around from one place to another. Yarabitegerezaga, yarahindukiye aravuga ati, niki mwagiye kureba? Mwagiye kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ntabwo ari Yohana. Oya, ntabwo ari Yohana. Ntabwo bamucishaga ahana hariya. What did you go out to see? A man with his collar turned around, in fine clothing thing. Said they kissed the babies and bury the dead, and they're a king's palace. Yaravuze ati, niki mwagiye kureba? Umuntu wambaye imyenda y'abakuru b'amadini, wambaye imyenda myiza n'ibindi. Yaravuze ati, bene nk'abo basoma abana, bashyingira abantu kandi bashyingura n'abapfu. Baba mu ngoro z'abami. They don't know. They fool with a penknife. They don't know how to take a two-edged sword and stand out there at the battlefront where you fight demons and things. That's not that kind of a man. That wasn't what you went. Barakinisha icyuma. Ntabwo bazi gukoresha inkota y'amujyabire. Kujya ku rugamba aho uhangana n'umwanzi n'ibindi. Ntabwo ari ubwoko. Yaravuze ati, ntabwo ari cyo mwari mwagiye. So what did you go to see? A prophet? He said, "I say unto you, greater than a prophet." Amen. He was. He's a messenger of the covenant, and he was greater than a prophet. He bridged those together. Yarabajije ati, niki mwagiye kureba? Umuhanuzi? Yaravuze ati, ndabibabwiye, ni ikiruta umuhanuzi. Nicyo yari cyo. Yari intumwa y'isezerano, kandi yarutaga umuhanuzi. Yababereye ikiraro. Now, we find our Lord then in his work that he claimed to do nothing of himself but what he's seen the Father doing. He gave all praise to God, thing that was unnatural, supernatural. Mu by'ukuri dusanga umwami wacu mu murimo we yavuze ko akora ibyo abonye data akora. Yahaga Imana icyubahiro cyose, ikintu kitari gisanzwe, ariko ahubwo ndenga kamere. Every armor that we have, brother, all of our armor is supernatural. Nothing natural that we have. We must believe it. Intwaro zacu zose bene data ni ndenga kamere. Nta kintu gisanzwe dufite. Tugomba kubyizera. What is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, patience. Now you go down to the drugstore and buy me a quarter's worth of patience. I need it. $5 worth of love. I can stand a lot of that. See, it's the unseen something. Ni zihe mbuto z'umwuka? Ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, ubwitonzi, ubugwaneza. Ngaho
jya kungurira kwihangana kw'amasenti 25 mu mangazini. Ndagukeneye urukundo ku madolari 5. Nashobora kubyihanganira cyane. Murabona ni ikintu kitagaragara. That's our whole armor. We stand in the unseen world looking at the unseen things, yet to us we see them because our faith detects them and says they're there. Ibi nizo ntwaro zacu zose. Tuba mu isi itagaragara. Tureba ku bintu bitagaragara. Nyamara turayibona. Kuko kwizera kwacu kurabibona kandi kukavuga ko bihari. Murabona? And when Jesus, one day a sickness came in a family of his friends. And he went away. The Father had told him to go away because he said, St. John 5:19, he did nothing till the Father showed him. Not the Father told him, but showed him. Kandi iyo Yesu umunsi umwe umuryango wakubiswe n'uburwayi, ariko we arigendera. Ni data wamubwiye kugenda uko yabivuze muri Yohana 5. Muri Yohana ibice 5:19 yakoraga ibyo data yamwerekaga bitari ibyo data yamubwiraga ahubwo ibyo yamwerekaga. And he went away. And the lovely sisters of Lazarus sent to him and said, "Come pray for your friend. He's sick." Icyo gihe yarigendeye. Bashiki bakundwa ba Lazaro bohereje abantu kujya kumushaka. Baramubwira bati, "Ngwino usengere inshuti yawe irarwaye." And instead of going to that lovely friend and helping them in a time of need after they'd come out of their churches and everything to be his disciple, he ignored the call and went on. Aho kugira ngo ajye kureba iyo nshuti nziza ngo amufashe mu gihe abikeneye, nyuma yo gusohoka mu madini bakaba abigishwa be, yirengagiza ubwo butumire maze yikomereza urugendo rwe. Then when they sent again, instead of him responding to that call, he went further. Now, look like that would have tore up anybody. See? Ubwo bongeraga kumutumaho aho kwitabira ubwo butumire, yahise ajya kure. Mu by'ukuri birasa nkaho byabangamira umuntu wese. Murabona? But when faith takes a hold of something, there's no hindrance to that. It'll stay right there. See? Now, when he returned, finally he said, "Lazarus is sleepeth." That's the way he knew it. Ariko iyo kwizera gufasha ikintu nta ngorane uhura nazo, kiguma ari cya kindi. Murabona? Noneho atashye aravuga ati, "Lazaro arasinziriye." Uko niko yabyumvaga. But the disciple said, if he sleeps, he's taking a rest, he's doing good. But he had to tell them in their language, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there, but I go waking. Nuko abigishwa be baravuga bati, "Yo, niba asinziriye, niba aruhutse, nuko ari muzima." Ariko byamusabye ko abibabwira mu mvugo yabo ati yapfuye, kandi kubera mwebwe nishimiye ko byabaye ndahari. Ariko ndamukangura. But when Martha saw it, if he had come into the city, she went to him and said, "Lord, if you would have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it." Ariko ubwo Marita abibonye ko agarutse mu mujyi, ajya imbere ye maze aramubwira ati, "Nyagasani, iyo uza kuba uhari, musaza wanjye ntaba yapfuye. Ariko n'ubu icyo wasaba cyose Imana yakiguha." Murabona? And he said, "Thy brother shall rise again." Now, if you notice, when he went to the grave where Lazarus was, now, he knew exactly what was going to happen. I'm sure we all believe that. He knew. Nuko aravuga ati, "Musaza wawe azazuka." Noneho iyo mwitegereje neza, ubwo yajyaga kumva ya Lazaro, yarazi neza ibigiye kuba. Nta gushidikanya, nzi ko twese tubyizera. Because he said he did nothing till the Father showed him, and that's the reason he didn't go. That's the reason he said, I'm glad I wasn't there for your sake, because they've been asking him to pray for him, and he already knew by vision that he wasn't to pray for him, he was to raise him from the dead. See? Yarabizi ko yavuze ko akora ibyo data abonye amwereka. Ariyo mpamvu atari yagiye. Niyo mpamvu yavuze ati, "Kubera mwebwe nishimiye ko byabaye ntahari." Mu by'ukuri bari bamusabye kumusengera mu gihe we yarazi binyuriye mu mayerekwa ko atari umusengere, yagombaga kumuzura mu bapfuye. Murabona? He said, "I go waking." But you remember when he stood at the grave, he said, "Thou hast already, but for these sake I said this," you see, for an example. Yaravuze ati, "Ndaza kumuzura." Ariko muribuka ko igihe yahagararaga kumva, yaravuze ati, "Navuze ibi kubera aba bantu." Murabona? Ngo bibabere urugero. Then he called Lazarus from the grave, a man that had been dead 4 days. He called him back to life again. He stood up on his feet and lived. Yahamagaye Lazaro mu mva, umuntu umaze iminsi napfuye. Yamugaruye mu buzima. Arahaguruka kandi abaho. There wasn't one thing said there about him getting weak
or having any physical results from it. Why? It was a father using his own gift. God had just automatically told him. Ntabwo bivuze ko yaba yaragize intege nkeya cyangwa ko yaba yaragize ikibazo mu mubiri kubw'ibyo ngibyo. Kubera iki? Yari data arimo akoresha impano ye bwite. Imana yari yahise ibimubwira. Passing through a crowd of people one day, where a little woman touched the border of his garment. A little woman in time of menopause is having floods of blood, and so she touched his garment. Kandi umunsi umwe yanyuze mu bantu benshi, umugore uciriritse akora ku mwenda we. Umugore muto wavaga amaraso mu gihe yacuze yakoze ku mwenda we. And he stopped and said, "Who touched me? I perceive that I have gotten weak." See, that was the woman using God's gift. Yarahagaze maze arabaza ati, "Ninde unkozeho? Ndumva ncitse intege." Murabona? Aho yari umugore uciriritse ukoresha impano y'Imana. Yari impano y'Imana. See, he was God's gift. The greatest gift that's ever given to the world was when God gave His Son. We all admit that, see? And see, God was using His gift. Impano iruta izindi zose yahawe isi ni igihe Imana yatangaga umwana wayo. Twese ibyo turabyemera. Murabona? Yari Imana ikoresha impano yayo. It's just like this. There's a carnival in town. And us little Southerners, didn't have any money, and so we want to see this show. It's in a big board fence. Bimeze bitya. Mu mujyi hari ibirori. Twebwe abo mu majyepfo baciriritse nta mafaranga tugira, ariko tubasha kureba ibyo birori. Biri kubera mu gipangu Mbere. And Brother William here, say he's short and strong, sturdy. I'm a great big tall thin fellow. Biri kubera mu gipangu cy'imbaho Mbere. Mwene data Williams hano tuvuge ko ari mugufi kandi ko akomeye. Nje ndi muremure kandi ndananutse. And so perhaps maybe he could pack water to the elephants. He's strong. I couldn't do it. Too high up from the ground, see? I couldn't pack the water he did because he's built low and strong. He can't help being like that. Neither can I help being the way I am. Yavoma amazi yo kuhira inzovu. Arakomeye. Njewe ntabyo nashobora. Ndi muremure uturutse ku butaka. Murabona? Ntabwo nshobora kwikorera amazi nkawe kuko we ni mugufi. Mu byukuri ntacyo yabikoraho kubwo kuba ameze atyo. Kandi nanjye ntacyo nabikoraho kuba ameze. That's why each one of our ministries. See? We can't help being what we are. God has set in the church. God did it by sovereign grace. Kandi niko bimeze ku bijyanye n'abakozi bacu. Murabona? Ntacyo twabikoraho kubwo kuba tumeze dutyo. Ni Imana yabikoze kubw'ubuntu bwayo bw'ikirenga. Well, now we're all wondering what's just beyond that curtain over there. That's what we all are doing today. What is it? What's beyond? We come like. Mu byukuri ubu twese twibaza ibiri kubera hakurya y'uriya mwenda. Twese nibyo dukora. Ubu niki? Niki kiri inyuma? The king of England, when it was called Angel Land, when Saint Nicholas come up there and he baptized the king of England in the name of the Lord. Ni nk'umwami w'Ubwongereza kera, igihe Ubwongereza bwitwaga ubutaka bw'abamarayika. Igihe mutagatifu Nikola yajyagayo akabatiza umwami w'Ubwongereza mu izina ry'umwami Yesu. When he sat by the fireplace that night and a little sparrow come in from the dark and flew in, flew around, flew back out, and said to him, said, "Where did he come from and where did he go?" Umugoroba umwe umwami yicaye imbere y'igishito cy'umuriro, akanyoni karinjiye gaturutse mu mwijima. Karinjiye kaguruka hose mu nzu, hanyuma karasohoka. Nuko umwami aribaza ati, gaturutse he kandi kagiye he? That got the king, so he baptized the king. Started Christianity in England. Now, the thought of where did he come from? A place that he knows his mind can't grasp it. Murabona ibyo bimukora ku mutima. Yaramubajije ati, byabaye intangiriro y'Ubukristo mu Bwongereza. Mu byukuri igitekerezo ni kari gaturutse he? Umwuka we ntibashoboraga kubyumva. And then he closes his eyes, he goes back into that place. He's intelligent here, he knows. And he knows he come from somewhere, and he knows he's going somewhere, but he don't know where. Rero icyo gihe yarahumirije maze asubira aho hantu. Ni umunyabwenge kandi arabizi, kandi azi ko avuye ahantu runaka, kandi azi ko agiye ahantu runaka, ariko ntahazi. That's what we're all trying to find. Now, each one of us is messengers of that land. Now we're standing here this morning, and we look all around, there's no place we can get under. Mu byukuri nibyo twese tugerageza gukora. Rero buri wese muri twe ni intumwa
yo muri icyo gihugu. Iki gitondo turi hano, turimo tureba hirya no hino, nta kundi twabica ku ruhande. But finally, I look and there's a knothole up here, way up high. I say, Brother Wilson, I'll never make it, Brother Branham. I'm built too close to the ground. I can never make it. Ariko amaherezo ngewe ndareba, dore umwobo hejuru mu gisenge. Ndavuga nti, mwene data Wilson, ntabwo mpagera mwene data Branham, ndi mugufi cyane, ntabwo nzapfa mpageze. But I'm built a little different. I can get it if I'll jump up like way high and just get a hold of my fingers and pull up. And look, we're wondering what's on the other side. Ariko ngewe nteye ukundi, nshobora kuhagera, mpagurutse, mpakoze imitwe y'intoki, ndurira maze nkareba. Twibaza ibirimo kubera ku rundi ruhande. Now, that's a rude way of putting it, but I hope you understand it. That's the position this morning as we stand together. See, you have something to do, I have something to do. Twibaza ibibera ku rundi ruhande. Mu by'ukuri ni uburyo bukomeye bwo kubyerekana, ariko ndizera ko mubyumva. Nuko tumeze muri iki gitondo igihe duteranye. Murabona? Mufite icyo mugomba gukora. Mfite icyo ngomba gukora. Mine, I was born to see visions. Now, on the platform, here comes someone comes up before me. Now, it takes their faith to do it. It's their own faith. Uruhare rwanjye nuko navukiye kugira amayerekwa. Rero, iyo umuntu aje imbere yanjye hano ku gicaniro mu by'ukuri, bisaba ukwizera kwe kugira ngo bisohore. Ni ukwizera kwe. Mu by'ukuri, now, it's just like a gear, getting into a gear, changing, you're pulling up a hill in a car and then it changes gear. See? I can't change that gear. He does. Nko guhindura vitense, umuvuduko. Muzamuka umusozi mu modoka, hanyuma mugahindura umuvuduko. Murabona? Ntabwo nshobora guhindura umuvuduko. Ni ubikora. And then maybe hours before I come to the meeting, I'm in prayer to myself. And then I see that light come near me, and nobody speaks to me. I just go on in. It'd be better if I just enter the building, don't speak or nothing, go right ahead in the prayer line. It would be better. Hanyuma wenda amasaha mbere yuko nza mu materaniro mba ndi mu masengesho. Hanyuma nkabona rwa rumuri ruza runyegera, icyo gihe nta muntu mvugisha, ndinjira gusa. Byakabaye byiza ninjiye gusa mu cyumba ntavuga cyangwa ikintu cyari cyo cyose, ngatangiza umurongo w'amasengesho. But instead of doing that, I speak a while. Them kind of meetings couldn't last very long because it takes the life right out of you. But now, here stands the person. We're standing here together now. We want to look past the curtain of time. Byabaye byiza kurushaho. Ariko aho gukora ibyo, mbwirizaho gatoya. Amateraniro nkayo ntakwiye gutinda cyane kuko ibyo bihita bikwica. Now, I jump real hard. Run up like this and grab a hold and pull up. Come back down. What did you see, Brother Branham? An elephant. Oh, you did, yeah. Rero none dore umuntu wicaye hano. Twese duhagaze hamwe hano muri uyu mwanya. Twakwishimira kureba hakurya y'umwenda w'igihe. Ndasimbuka n'imbaraga zanjye zose, nkazamuka niruka nifashishije inkoni, nkazamuka nkongera nkamanuka. Wabonye kimwe data Branham? Inzovu. Yo, nibyo. What else did you see? That's all I had time to see. Whew, strong. See, just like wore me out. What was it? That's the person standing before me. Wabonye iki kandi? Ni ibyo nashoboye kubona. Oh, birakomeye. Murabona? Ibyo byananije. Byari biki? Ni umuntu uhagaze imbere yanjye. Murabona? See, it's them taking something out of you, see? What did you see? You have tumor. It left me, see? It's a strain. I got tired. What else did you see, Brother Branham? I have to go again. Ni ufite icyakura muri njyewe. Murabona? Mwabonye iki? Ufite ikibyimba. Ibyo byarakize. Murabona? Hari impagarara. Ndananiwe. Ni ikindi se wabonye mwene data Branham? Biransaba guhindukira. Ni byiza. All right. Up you go again and pull and strain, you know, and first thing you know, come back down. You're Miss So-and-so from third. See? Urazamuka, ukinanura kandi ukavunika, murabizi. Ikintu gikurikiraho murabizi, murongera mukamanuka. Witwa madamazera runaka. Uturutse kurya gatatu. Murabona nibyo? There you are. You're doing that yourself. That's you, not using me, but using a gift that God sent for you, see? Nimwe mubikora, ni mwebwe. Ntabwo ari ukunkoresha, ahubwo mukoresha impano Imana yaboherereje. See? But the physical part hurts. Now what if the ringmaster comes by, the boss of the whole thing, say, "Why are you looking at it, Brother Branham?" "Yeah, I know you. I want to show you something." Murabona, ariko mu mubiri birababaza.
mu by'ukuri niba Bwana Roy aje umugaba wa byose akavuga ati urareba iki mwene data Branham, yego ndakuzi, hari icyo nshaka kukwereka. Just pick me up, hand me up in his hand or something like this and say, you see this tent, these people does this and goes down here and comes out down here and over here and down there. I'm just sitting there looking. It's all right. Then when he sets me down, I'm not tired. Yanterura akanshyira mu biganza bye cyangwa ikindi akavuga ati urabona iri hema, dore iby'aba bantu bakora, banyura hariya basohokera hano na hariya, niyicaye aho ndimo nitegereza, murabona nta gushidikanya rero iyo amanuye ntabwo mba naniwe, murabona. That's God using his own gift. You see what I mean? That's the way it does. Now the people here, some of these people that's with me, maybe some of you are strange to me. Aho ni Imana ikoresha impano yayo bwite, murabona icyo nshaka kuvuga nuko bigenda. Mu by'ukuri abantu bari hano wenda ko bamwe muri mwe ntabazi. The vision that comes out there when just sovereignly he sends it, and no complaint about it. Sometimes under the anointing without breath in your body or respiration for 50, 60 minutes. Yerekwa riraza niba ari uryohereje mu bugenga bwe nta kibazo. Rimwe na rimwe tuba turi munsi yo gusigwa, nta mwuka dufite mu mubiri, nta guhumeka, iminota 50 cyangwa se 60, murabona. And he tells what will be just exactly to the point where it will be, how to happen, and everything, the whole panoramic of the whole thing. And God, my judge, whose Bible I sent his, has never failed one time of one iota of the thousands of times. Kandi amhishurira neza igikwiye kuba, aho kiri bubere, uko kiri bugende n'ibindi byose. Imana n'umucamanza wanjye, Bibiliya yayo iri hano imbere yanjye. Ku nshuro nyinshi nta na rimwe byigeze bibura gusohora, ntacyo wabinenga. But there's no complaint about that. But in a meeting, when a little individual will come like that's them using that same gift. See, it's the person using it. Now you catch it. Ariko materaniro aho umuntu runaka aza, aho niwe ukoresha impano ye. Ibyo murabyumva noneho. Jesus felt no strain when he raised Lazarus from the grave because the Father had told him. See? But now, when it comes to a woman using that gift, virtue had gone from him. You get what I mean? Yesu ntiyigeze agira impagarara igihe yazuraga Lazaro mu mva, kuko data ari we wabimubwiye. Murabona? Ariko kandi ubwo umugore umwe yakoreshaga iyo mpano, imbaraga zasohotse muri we. Murumva icyo nshaka kuvuga? That's what does it. And friends, it's you people that does that. See? It isn't me. It's you that's doing it. Your faith. Nicyo gikora ibyo. Rero nshuti zanjye, nimwe mukora ibyo ngibyo, murabona? Ntabwo ari njyewe, nimwe mubikora, ukwizera kwayo. Now, there's just one thing that I'd like to say now again, because they'll probably be getting us out of here. But now watch what it says. Don't leave too quick. Rero hari ikintu kimwe gusa nshaka kubabwira ubu, kuko bashobora kudusohora hano. Noneho murebe ikivuzwe. Ntimwihutire kugenda, murabona? See? I guess Brother Borders may explain that to you in the opening meeting. See? Don't leave too quick. When it says, here is the person that is before here, has a tumor or cancer. Ntekereza ko mwene data Borders ashobora kwibasobanurira mu materaniro abanza. Murabona? Ntimwihutire gusohoka. Iyo havuzwe ngo dore umuntu ufite ahagaze imbere hano, afite ikibyimba cyangwa se kanseri cyangwa. Here, let me give you a little illustration. Say we'll take Brother Williams here. And I think it'll give, we have that much time? We'll just a second. Munyemerere mbaho urugero ruto. Dufate urugero kuri mwene data Williams hano. Now, I've never seen him before. Say, I've never seen him. I'm in New York City, and he goes today out here to a doctor, and he's wearing this pretty light suit and tie. Tuvuge ko ntamuzi, ko ntarigera mubona. Ndi mu mujyi wa New York, akaba kwa muganga, yambaye ikositimu yoroshye ni karavati. And he goes to a doctor, and the doctor says, Reverend, I'm very sorry to tell you, but you are suffering with TB. There's nothing that can help you now. You're in a stage where it's too late to retire, so it's going to kill you. Akajya kwa muganga. Umuganga akamubwira ati, Revera, mbabajwe cyane no kukubwira ko ufite igituntu. Nta kintu na kimwe gishobora kugufasha ubu. Ku rwego ugezeho ubu ntibigishobotse kukirandura. Bityo rero kizakwica. Well, he begins to wonder. Somebody, his faith catches, believe I'll have Brother Branham to pray for me. He hears about it. Hanyuma agatangira kwibaza. Ukwizera kwe kugafata. Ati, ndatekereza ko ngiye kubwira mwene data Branham ngo ansengere.
akabyumva. He comes to New York. I'm in New York. And now he's wearing a black suit with a red tie. And he has his glasses off. And he walks up on the platform. I'm standing there. I've never seen him in my life, and he's never seen me. Akazi New York. Nanjye ndi in New York. Yambaye kositimu yirabura na karavati y'umutuku. Yakuyemo amarinete ye. Akaza ku gicaniro. Mpagaze aho ngaho. Sindamubona mu buzima bwanjye. I say, how do you do, sir? What am I doing? Contacting his spirit. See? Just to see what kind of a feeling it is. Sometimes we hit imposters. We hit critics. Kandi nawe ntarigera mbona. Ndavuga nti, muraho mugabo. Ndimo gukora iki? Ndashaka kumenya umwuka we. Murabona? Kugira ngo ndebe icyo agamije. Akenshi duhura n'abaneguranye. We had one meeting last night. It was like a torn to pieces. And so I couldn't call that prayer line. And just terribly. And so then I stand there and I say, how do you do? He said, how do you do? Ejo nimugoroba hari uwo twagize mu materaniro. Wagira ngo arashaka kunshagagura. Ni nayo mpamvu ntashoboraga gukora umurongo w'amasengesho. Byari biteye ubwoba rwose. Bityo rero mpagarara aho nkavuga nti muraho. Agasubiza ati muraho. I carry a conversation. After a while, I see something before me. I said, you are suffering with, I'm going to take a good long discernment. See, there's nobody else on the platform but him. See, to be there that night. Gatangira ikiganiro. Bidatinze, nkabona ikintu imbere yanjye. Nkavuga nti, urwaye. Ngiye gukora irondora ry'imitima rirerire. Tuvuge ko nta wundi uri ku gicaniro usibye we. Uraho muri uwo mugoroba. I say, you are suffering with a tubercular. That's right. Now, you was at a doctor. The doctor had a mustache and wore glasses and gray head, and he examined you and said, and you're not from here. You're from a country where there's a lot of sand and so forth. It's California. Yes, that's right. Avuga nti urwaye igituntu. Ati nibyo. Mu byukuri wagiye kwa muganga. Muganga afite ubwanwa ku munwa wo hejuru, yambaye amadarubindi, arashaje, yaragusuzumye. Ntabwo uri uwino, ukomoka mu gihugu kirimo umucanga mwinshi n'ibindi. Ni California. Ati yego nibyo. You are a minister of the gospel. See, I'm watching this, what he's doing. And maybe I come to this very meeting and make me somebody else now. And recently you was wearing a white suit, light-colored suit with a light tie. You were sitting at a table listening to someone speak. You was wearing glasses. A lady sat next to you is kind of heavy set, wore a pink dress. Uri umuvugabutumwa. Murabona? Nkurikiza gusa ibyo akora. Birashoboka ko naza muri aya materaniro. Kandi ko wenda ntahasanga uri muntu. Vuba aha yari yambaye kositimu y'umweru, ukeye na karavati yerurutse. Wari wicaye ku meza, wumva umuntu avuga, kandi wambaye amadarubindi. Umugore umwe yari yicaye iruhande rwawe, w'igishongore, yambaye ikanzu y'iroza. You know it right this time here, see? And it just leaves me. I don't know what I said, see? I was standing right here watching that. Well, maybe he's all thrilled and praise God, that's right. I was listening to Brother Branham talk. See, like, that's exactly, I was wearing that suit. Hallelujah, here he goes off the platform. Now he hasn't waited long enough. Murabona, byari muri uwo mwanya. Icyo gihe, ibyo bimvaho gake. Simenye ibyo navuze. Nari mpagaze aha, ndimo mbireba. Mu byukuri, birashoboka ko icyo gihe yari yishimye cyane. Ati, Imana ihabwe icyubahiro, nibyo. Niyo kositimu nari nambaye. Hallelujah. Nguwo avuye ku gicaniro. He's just, that's him doing it. That's what his own faith did. Now wait and see what God says about it. See? Now, if nothing else happens, I stand there a minute and nothing happens, I keep watching. Mu byukuri akaba atategereje umwanya. Murabona? Niwe ubikora. Nibyo ukwizera kwe bwite kwakoze. Mureke turebe ikimana ibivugaho. Murabona? Noneho niba nta kindi kibaye, mpagazaho umunota umwe nkabona nta kintu kibaye, ngakomeza kwitegereza. If nothing happens, I look back, and if he isn't shadowed yet, I'll say, I'll pray for you, sir. Niba nta kibaye, nkongera nkitegereza. Niba nta gicucu kimuriho, navuga nti naza kugusengera mugabo, hanyuma nkamusezerera. And send him off. But if you hear it speak back and say, thus saith the Lord. See, now your faith is what pulled that from God, but now here's God speaking back to you. Ariko iyo mwumvise ibyo bivuga biti, ni kuiteka avuze. Murabona, icyo gihe ni ukwizera kwawe kwabikuye ku Mana. Ariko noneho ni Imana isubiza. Murabona? See, I don't know what's going to happen yet, because that was his own faith that did that. That didn't say he was healed. See?
That was only his faith moving God to do that. If foretold, and wait till it foretell. ntabwo ndamenya ibiri bube. Kwari ukwizera kwe kwakoze ibyo. Ntibyavuzwe ko yari yakize. Murabona? Kwari ukwizera kwe kwatumye Imana ibisohoza. Ibyo byari byarateganijwe. Then he comes back, and I've seen maybe years later an aged man. Rero noneho mutegereze ko ibyo bitangazwa. Murabona? Hanyuma ibyo bikaba. Wenda ibyo nongera kubibona nyuma y'imyaka runaka umugabo ushaje. Murabona? And I say, Sir, thus saith the Lord, you are healed. By this to increase your faith tomorrow, you're in a strange city, you'll be walking down the street, and somebody's going to hit you on the arm, you'll turn around and be a little newsboy. Avuga nti, mugabo, Imana iravuze ngo urakize. Kuri ibi mu rwego rwo kongera ukwizera kwawe, ejo muzisanga muri uyu mujyi w'amahanga. Uzisanga ugenda mu muhanda. You'll look up at a clock and it'll be striking 12 o'clock just exactly. By this you'll know. Umuntu umwe azagukora ku kuboko, uzahindukira. Azaba ari umuntu ugurisha ibinyamakuru. Uzareba ku isaha, izaba ari saa 6 yuzuye. Muzamumenyera kuri ibi ngibi. Now one is what he pulled from God, the next is what God given to him. He did the first, now it's thus saith the Lord. See? That's the next. Murabona mu by'ukuri mu ruhande rumwe nuko umuntu yavanye mu Mana. Ku kindi gice nuko Imana yamuhaye. Icyambere nuko umuntu yabishohoje. Noneho ni Uwiteka avuze. Murabona ibyo ni ibiza nyuma. Murabona? Then the next day he'll go and he'll say to the friends with him, some of you minister brothers, wasn't that strange? Hanyuma umunsi ukurikiyeho azagenda abwire inshuti ze zari ziraho nka bamwe muri mwebwe abavuga butumwa ati ese ntibitangaje? See? Now if it's only his faith has done something, he knows his faith has touched God. But now what has God said to him? He hasn't waited long enough to find out. See? He rushed right off the platform. Murabona kubera ko ari ukwizera kwe konyine kwakoze ikintu. Amenya ko ukwizera kwe kwakoze Imana. Ariko se ni iki Imana yamubwiye? Ntiyategereje igihe kirekire kugira ngo abimenye. Murabona? Yihutiye kuva ku gicaniro. Now, he'll be going around next day saying, you know what? And something he'll say, what? Bang, bang, 12 o'clock. So what? See? Oh, then nothing can ever make him doubt it. It's just anchored right there. Mu by'ukuri umunsi ukurikiyeho azaba arimo agenda avuga ati murabizi ikintu cyamukubita akavuga ati niki saa 6 zuzuye neza azavuga ati niki murabona yo nta cyatuma abishidikanyaho byafashe muri we. Murabona here just Brother Evans here sitting right here. Now we realize that we're not to use God's gifts as Ouija boards. We realize that we can't play with God's gifts. He wouldn't give them to anybody with that. Tuzi ko tutagomba gukoresha impano z'Imana nk'ibikinisho. Turabizi ntitugomba gukinisha impano z'Imana. Ntabwo Imana yaziha umuntu uzazikoresha atyo. Nibyo? That's right. This man had come up to visit me, he and his wife and his children. And there's just much could be said about many of these things. But here's what happened. So a little testimony. Uwo mugabo yari yaje kunsura hamwe n'umugore we n'abana be. Umuntu yavuga byinshi bijyanye n'ibintu byinshi, ariko dore uko byagenze ubuhamya buto. He had a new car. All their clothes and things in it. He stopped at the Miller's Cafeteria in Louisville. And in Kentucky you can sell a car as long as you just got they make you a title for it, see? Yari afite imodoka nshyashya, harimo imyenda yabo n'ibindi. Yahagaze aho banywera ikawa Miller, Louisville. Muri Kentucky wagurisha imodoka ufite gusa bagukorera icyemezo cya nyirubwite. Murabona? And they had a ring of thieves there that were stealing cars, run them in and spraying them over, making them a title and selling it. Oh, it was terrible. Habaga urusobe rw'ibisambo byibaga imodoka, bakazizana bakazihindura irangi, bagakoresha icyemezo cya nyirubwite, hanyuma bakazigurisha. Byari biteye ubwoba. Mr. Evans coming for hundreds of miles, about 750 miles from Georgia up there, just drove in, turned off the key and went in to eat. Come back out, car, clothes, recorder, everything he had was tore up. Gone. Bwana Evans yagenze ibirometero 12,000 kuva Georgia kugera aho ngaho, yagezaho azimya moteri hanyuma ajya kurya. Agarutse imodoka hamwe n'imyenda, icyuma gifata amajwi n'ibyarimo byose bari babitwaye byagiye, ntabwo yarazaho byari biri. So there he was, hundreds of miles from home, no money, no clothes, no nothing, and a new car, gone. Yari aho ngaho kure yiwe
mu birometero birenga ibihumbi, nta mafaranga, nta myenda, nta kintu na kimwe, n'imodoka y'inshyashya yagiye. Well, they got with Brother Sothman and I believe Brother Simpson and some of the brethren there. So finally they said, let us consult the Lord. So they said, let's go up and have Brother Branham to ask. Yaje guhura na mwene data Sothman, na mwene data Simpson, n'abandi bene data bari baraho. Nuko baravuga bati, reka tubwire umwami. Baribwiye bati, tujye kureba mwene data Branham, tumusaba senge. So they come to the house, and that's what private interviews does. See, we stay before the Lord until something happens. It ain't like meeting Him on a platform. It's when you stay there and just wait. Nuko baza mu rugo, icyo nicyo ibiganiro byihariye bimara. Tuguma imbere y'Imana kugeza hari ikibaye. Bitandukanye no guhura n'abantu ku gicaniro. Uguma aho ngaho utegereje gusa. People sitting there from overseas and around the world waiting, some 300 appointments waiting now. See, from everywhere to find out about these things. Hari abantu bategerezagaho baturutse hakurya y'amazi magari no mu isi yose bategereje. Hari gahunda y'abantu 300 bategereje ubu ngubu baturutse hose kugira ngo bamenye ibyo bintu uko biteye. And so then Brother Evans and Brother Fred and many of them come up to the house there, 4 or 5 brethren. Brother Willie, I don't know whether you was with them that morning or not. I know Brother Fred was, and I can't remember just how many there was. And we got down before the Lord to pray. Nuko rero mwene data Ivanizi, mwene data Fred n'abandi baje mu rugo, bene data 4 cyangwa 5, mwene data Willie, sinzi niba wari kumwe nabo kiriya gitondo, nzi ko mwene data Fred yari ahari. Ntabwo nibuka umubare w'abari bahari. Nuko twarapfukamye imbere y'umwami turasenga. Now, these are all ministers, I trust. All of you are believers. Rero ntekereza ko mwese hano muri abavuga butumwa, mwese muri abizera, murabona? See, you've got to find the condition. You've got to find the cause before you can find a cure always. Mugomba kuba muzi uko byifashe. Mugomba guhora mushaka impamvu mbere yo gushaka umuti. A doctor, if you go into his office and he says, "Doctor, I'm suffering, I'm at my stomach, got a headache," he gives you some aspirin, sends you out. He's trying to get rid of it. Mugiye kwa muganga mukavuga muti, dogite ndababara mu gifu no mu mutwe, hanyuma akaguha ibinini abashaka kukwikiza. Murabona? See, a real doctor will diagnose that case till he finds the cause. And that's what it is, running through a prayer line, laying hands on people, saying, "Glory to God, hallelujah, believe it, glory to God, shake." See, let's find the cause first. Umuganga nyawe yagusuzuma kugeza abonye impamvu. Kandi niko bigenda mu murongo w'abasengerwa iyo barambitse ibiganza ku barwayi maze bakavuga bati, Imana ihabwe icyubahiro, haleluya, mu byizere, Imana ihimbazwe. Murabona? Tubanze dushaka impamvu. Murabona? Might be something God put a curse upon that person to make them do a certain thing, and you come around and take it off. Wenda hari ikintu Imana yashyize umuvumo kuri uriya muntu kugira ngo akore ikintu runaka, none nawe uraje kugira ngo ugikureho. Like Moses did smite the rock, or Elijah, because he was called bald-headed, cursed those little children, and so forth. You have to watch with gifts of God. You got to watch what you're doing. Ni nka Mose wakubise urutare cyangwa se Elisa wavumye b'abana bato, kubera ko bamusetse ngo afite uruhara. Mugomba kwitondera ibintu by'Imana. Mugomba kwitondera ibyo mukora. When you go to cursing and stomping devils and things like that, when you don't know what you're talking about, you get in trouble with God. Or you have to realize what's happened. If something's down there causing this to happen, then you better wait and tell that person about it, make that right first. Mugomba kwitondera ibyo mukora. Iyo murimo muvuga cyangwa se mutuka amadayimoni, mutazi ibyo muvuga, muzagirana ibibazo n'Imana, uzagirana ibibazo n'Imana. Murabona? Mu by'ukuri birabasaba kumenya ibiri kuba. Hari ikintu kimwe hariya munsi, niyo mpamvu byaba byiza rero mutegereje mukabibwira uriya muntu, mukabanza mukabitunganya. So the thing to do is wait till you find the cause. Then the cure is already perfect if you can find the cause. Get rid of the cause and bityo rero ikintu cyo gukora ni ugutegereza maze mukabona impamvu. Umuti uratunganye. Niba mushobora kubona impamvu, mwikiza impamvu. Like if a clod's laying over something other, like a piece of corn, and a stick's laying over making it grow crooked, just move the stick and it'll grow straight. Urugero, niba ikinono kirambitse ku kintu, urugero umushingiriro w'ikigori ugatuma gikura kigoramye, vanaho gusa uwo mushingiriro, urubuto ruzakura rugororotse. Murabona? That's the same thing it is. See, you got to find the cause first, but find out what's making you do this. Now, and Mr. Evans come in and he said, "Brother Branham," he said,
told me the story. bigusaba kubona impamvu maze ukamenya ikibitera. Rero mwene data Ivanizi yaraje aravuga ati mwene data Branham yantekerereje uko byagenze. I said, let's go to God, and we knelt down to pray. And while in prayer, you have to go out. That's the way the raising of the dead. Ndavuga nti ngwino twegera Imana. Nuko twarapfukamye kubwo gusenga. Mu gihe twarimo dusenga mugomba gusohoka. Nuko izuka ry'abapfuye. You've heard of the meetings. You've seen it. Know it's wrote up. Doctors sign statements of people being dead. I've seen 5 of them in my own humble ministry. Mwumvise bavuga amateraniro. Mwarayagize. Muzi ko handitswe ngo icyemezo gisimwe n'abaganga cyemeza ko aba bantu bari bapfuye. Nabonye 5 mu murimo wanjye bwite uciye bugufi. You got to find that soul that's out yonder somewhere. Return it. Bring it back. And on the Spirit going out, He sent His Word. Sent His Word. Ugomba kubona ubwo bugingo buri ahantu runaka, ukabugarura, ukabuzana. Iyo umwuka wasohotse, yohereje ijambo rye. Murabona? And going out, I've seen a young fellow wearing a yellow shirt. Had once been a Christian, raised in a Christian home, was in Brother Evans's car going down to Bowling Green, Kentucky, 118 miles below Louisville. Ari magenda, nabonye umusore wambaye ishati y'umuhondo. Kera yari umukristo, yari mu muryango w'abakristo. Atwaye imodoka ya mwene data Ivanizi, amanuka agana i Bowling Green muri Kentucky, mu birometero 1899 uvuye Louisville. And the Spirit, while praying, convicted him that he was doing wrong. He's working for this ring. He was doing wrong. And then the Spirit, the Word, holding over him in this prayer, he turned. Kandi umwuka masengesho wamwumvishije ko arimo akora nabi. Yakoreraga abo bagizi ba nabi. Ntabwo yakoraga neza. Icyo gihe umwuka ijambo riramufata kubw'iryo sengesho arahindukira maze aragaruka. Come back. I seen him bring the car back and park it on a certain place. I raised up and told Brother Evans about it. It'd be all right. Naramubonye agaruye imodoka ayisiga kuri parikingi ahantu runaka. Narahagurutse maze mbwira mwene data Ivanizi birakemutse. And on his road home there from, now this car was stolen across the river, Louisville, Kentucky, a mile across the river, then up at Miller's Cafeteria, he was stolen from there, and here it was brought back from Bowling Green. He had a tank of gas, half of it gone, just where the boy drove down. Arimo asubira mu rugo avuye mu by'ukuri imodoka yari yibwe hakurya y'uruzi i Louisville muri leta ya Kentucky mu kilometero 1.6 hakurya y'uruzi ku runywero rw'ikawa rwa Mira. Yari yibiwe aho ngaho. Drove it back around and set it right there on the road on his road right out to the trailer camp. There he met it, sitting right on the road the same way. See? Now that's the Spirit of God going out, catching that. None dore yari yagarukiye Bowling Green, esansi hafi gushiramo icya kabiri. Yari yakoreshejwe mu kugenda no kugaruka kugera aho yayiparitse, aho ku muhanda. Yayisanze ku nzira ugana mu giturage iparitse aho kuri uwo muhanda uko yari yayiparitse. Murabona? Ibyo ni umwuka w'Imana wagiye kumufata. Another case right on there, just show you the opposite, and then I will quit, sure enough. So then, this is the same man. On a man that bought a car from him and did not pay him, run off. Dore ibindi nkabyo kugira ngo mbereke ikinyuranye. Hanyuma ndaza kurangizanya n'umuntu, bityo rero umugabo wari wamuguzeho imodoka ariko ntiyashakaga, ntabwo yamurishye, yarahunze. And the Spirit of the Lord, when we prayed, went after that man, but he was a rough, ungodly sinner. See, the word wouldn't have no effect on him. Then God had to work in another way. Twasengaga umwuka w'Imana waramukurikiranye, ariko yari umunyabyaha w'umugome kandi utubaha Imana. Murabona? Ijambo ntacyo ryamukozeho. Imana yagombye gukoresha ubundi buryo maze iramugarura. And sent him around. And one day when he's up at my house, I told him we're going by Bowling Green. Going down to his house, was going down to go fishing. He and his wife and I in the car. He caught it right quick. Umunsi umwe ari iwanjye naramubwiye nti tugiye kunyura i Bowling Green. Mu gihe turimo tugiwe twari bujye kuroba. We n'umugore we nanjye turi mu modoka yahise abyumva. He said, "Shall I better turn off down here?" I said, "If you want your money, you better go now." And he went over. He got paid off in full. See? Nuko aravuga ati byaba byiza nkatiye hano. Nuko ndamubwira nti niba ushaka amafaranga yawe byaba byiza ugiye ubu nona.
yagiyeyo yagarutse amurishya amafaranga ye yose. Murabona? See, God knows how to do things to work it. See, but sometimes if it's a lingering case, now that case lingered for a couple months or more, 2 months. What's that? 2 years before it ever happened. Murebe, Imana izi ukuntu ihuza ibintu kubw'ibyo, ariko rimwe na rimwe iyo ikintu gitinze mu by'ukuri icyo kibazo cyari kimaze amezi 2 cyangwa arenze. Uvuze amezi 2, imyaka 2 mbere y'uko ibyo biba. But you see, he had asked and know that if we asked that thing, Martha said, my brother's dead. He's stinking out there in a grave. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. There you are, see? Whatever you ask God, God will give it to you. Yari yarasabye. Yarazi ko niba dusabye icyo kintu, Marita yaravuze ati, musaza wanjye yapfuye, aranuka hariya mumva, ariko n'ubu icyo wasaba Imana cyose, Imana irakiguha. Murabizi? Murabona, icyo wasaba Imana cyose, Imana irakiguha. 2 years after all that he held on, he knowed he'd get it. See? God worked it right around, he got it. That's it, brethren. It's God reflecting himself in our lives. Nyuma y'imyaka 2 yose yarihanganye, yarazi ko azayabona. Murabona, Imana yarabitunganije arayabona. Nibyo bene data, ni Imana igaragara mu buzima I could bwacu. talk to you all day. You're such a wonderful bunch of people. I love you real well, and I'm here, my Christian friends, to help you. I'm here to do all that I can to help same with you, brethren. Nabahamiriza umunsi wose muri itsinda ry'abantu bahebuje. Ndabakunda cyane, ndi hano nshuti zanjye z'abakristo kubwo kubafasha. Ndi hano kugira ngo nkore ibishoboka byose ngo mbafashe kuroba mu buryo bwe bene data. Now, sometimes people say, we know in today, there's been a lot of carnal impersonation of these things. You understand that. It's just got to come. When Rero rimwe na rimwe ubu abantu bavuga ngo turabizi. Hari kwigana kwa kimubiri kwinshi. Kw'ibyo bintu, ibyo murabyumva, ibyo bigomba kubaho. Moses went out, the supernatural had been done, and a mixed multitude went with him. It upset the camp after a while, and with Korah, you know, and so forth. And we realize that, and it does that, brethren. Ubwo Mose yazaga, ikindengakamere cyarasohoye, kandi imbaga y'abantu b'ingeri zose baragikurikiranye. Ibyo byahungabanyije inkambi, bitewe na Kora n'abandi. Turabizi. Kandi nibyo biri kuba bene data. Sometimes shepherds are a little suspicious, and I don't blame them. They got sheep to feed. You see, I don't have no feelings against those brothers. It's just even condemning. I don't feel bad about it because they're shepherds. You see. Rimwe na rimwe abongeri bagira amakenga, ntabwo ari ukubanegura. Bafite intama zo kuragira. Murabona, ntabwo mfite umutima mubi kuri bene data babyamagana. Nta marangamutima mabi kuri ibyo ngibyo. Kuko na abongeri, murabona. But I want you to know, as my brother, as the end is drawing nigh, when I meet you on the other side, I'll still have the same testimony. It's God. You just believe that with all your heart. And I want you to pray for me. Ahubwo ndashaka ko mumenya nka bene data. Mu gihe imperuka yegereje, ubwo nzahura namwe ku bundi buzima, nzaba mfite ubuhamya bumwe. Ni Imana, mwizere gusa n'umutima wanyu wose. It's awfully hard, brethren. It's hard because sometimes you have to say things that just, maybe a person's opinion's been one way, and yet you've got to say it. You're duty bound to say it. You've got to say it, and then it hurts, and it hurts maybe your brother or something, and then you feel terrible about it, but you're not your own. Ndashaka ko munsengera, birakomeye bene data. Birakomeye, mu by'ukuri rimwe na rimwe bigusaba kuvuga ibintu. Wenda hari undi ufite icyo atekereza kindi, ariko ukaba uhatiwe kubivuga. Ese uhatiwe kubivuga, ugomba kubivuga. Rero ibyo birababaza. Wenda ibyo birubabaze mwene so cyangwa se undi nkawe. Bikugiraho ingaruka mbi. Rero ntabwo witwara. You are bought with a price. You're commissioned to a job. You must be loyal and true to it, no matter what it is. And I think most all real level thinking people will respect that. Waguzwe igiciro gikomeye. Woherejwe ku kazi. Ugomba kugakora neza ukaba umwizerwa. Uko byagenda kose, ntekereza ko abantu batekereza neza. Babyubaha. Even though they might disagree with you, they'll respect it. How about a man to a woman? No matter whether she's pretty, ugly, or whatever, if she's a lady, a real lady, any man will respect that's got an ounce of man about him. See, no matter who it is, he respects her stand. See? Nubwo batabyemeranyaho bazabyubaha. Tuvuga iki ku mugabo imbere y'umugore? Yaba mwiza cyangwa mubi, apfa kuba ari umudamu, umugore wiyubashye, nyawe. Umugabo nyamugabo azubaha ibyo ngibyo.
uko yaba ari kose azubahiriza icyemezo cye bwite. Murabona? That's why I think it is amongst brethren who see somebody that's convinced. I have the same respect to brethren who might disagree with me. Ntekereza ko ariko bimeze kuri bene data. Bene data babona umuntu wiyemeje, niko nubaha bene data batemeranya nanjye. I would say certainly I respect this. A great story comes to my mind now. That Lutheran dean up there, when he wrote me a letter and said I was a polished up soothsayer, and so forth like that, and told the horrible you see about. Navuga ko nta gushidikanya no kubaha. Hari inkuru nziza inje mu mutwe ubu nonaha yerekeye umuyobozi w'itorero ry'abaluteriyani wanyandikiye ibaruwa avuga ko ndi umupfumu. Ikintu nk'icyo. Kandi yamvuzeho ibindi bintu biteye ubwoba, ariko naramushubije. Yaravuze ati, wavuze ko ubwiriza kuva mu myaka 30. Ati njyewe nigishaga mu gihe wowe wari ukiri kwibera. And tell something, and just like, but still I had a respect for him. He just called me Branham. I wrote back, I said, dear precious brother, a Lutheran dean, no one could preach the gospel 50 years and yet disrespect Christ. I couldn't think so. Ariko uko biri kose nakomeje kumwubaha. Yanyitaga Branham. Naramusubije mvuga nti, mwene data mukundwa, umukuru w'itorero ry'abaruteri, nta muntu wabwiriza ubutumwa bwiza imyaka 50 ngo abure kubaha Kristo. Sinashoboraga kubyiyumvisha. He's a man. He's not made out of sawdust. He's a human being. And I wrote him a nice letter back, and he said, the very idea of you standing up there, I said, I drove 15 miles through a blinding snowstorm to hear a man of God, and what did I find but a polished up soothsayer. Murabona n'umuntu ntabwo akozwe mu murama w'ibiti, ni ikiremwa muntu. Namwandikiye ibaruwa. Yaravuze ati, nagenze kilometero 24 mu rubura ngira ngo nje kumva umukozi w'Imana, naho n'umupfumu w'intyoza. And I said, I forgive you for that, brother. And so then I said, you didn't know what you said. I said, the people seen Jesus Christ do the same thing in his day as he does in my day. It's same Jesus doing it. Naravuze nti, ndakubabariye kuri ibyo ngibyo mwene da. Nuko naravuze nti, ntabwo wari uzi ibyo wavugaga. Nti abantu babonye Yesu Kristo mu gihe cye akora nk'ibyo akora ubu. Mu gihe cyanjye wa Yesu abikora, ariko bamwitaga Beelzebul. And they called him Beelzebub. I said, now what if I was right? And Jesus said to speak one word against it will never be forgiven. I said, what good has your 50 years done? Naravuze nti, mbaye ndi mukuri, kandi Yesu yavuze ko kuvuga ijambo rimwe gusa ribirwanya bitazigera bibabarirwa. Naravuze nti, imyaka 50 yakomariye iki? Murabona? I said, but I know you didn't mean that from your heart. I just don't think that a man could talk about Jesus for 50 years and preach for him, be a dean of a college, could talk about Jesus like that. You just... Nuko ndavuga nti, ariko nziko atari byo washakaga kuvuga mu mutima wawe. Ntabwo nizera ko umuntu yamara imyaka 50 avuga Yesu, avuga ubutumwa bwiza, akaba umukuru wa kaminuza, hanyuma akavuga Yesu atyo. You're just excited and don't understand. Gusa ntutuje ariko kandi ibyo ntabwo byumva. Later he wrote me a letter. He said, I apologize for that. Now I hear you're coming to Minneapolis again. It was Dr. Eggery. And he said, I'd like for you to come to the college. I'd like to ask you some questions. Have I got time to tell you? Nyuma yaje kunyandikira ibaruwa ati, ndagusaba imbabazi kuri ibyo ngibyo, numvise ko uzaza i Minneapolis. Ni Dogiteri Igari. Yaravuze ati, nifuza ko waza kuri kaminuza. Hari ibibazo nshaka kukubaza. Ese mfite igihe cyo kubivuga? And said, and I said, and Brother Jack Moore and some of us up there was at the businessman's convention, and he said, mwene data Jack Moore n'abandi muri mwebwe bari bahari. Hari mu giterane cy'abacuruzi. Nagiyeyo. I went out, and of course my education is very limited, as you know, and I don't claim to be a preacher. So I was sat next to Brother Jack, and he's pretty smart, and I thought if he said some words that I didn't know what he's saying, I'd punch him on the leg, and he'd take over from there, you see. Kandi biragaragara ko amashuri yanjye ari make nk'uko mubizi, simvuze ko ndi umubwiriza. Nari nicaye iruhande rwa mwene data Jack w'umunyabwenge murabizi. Nibwiraga ko nakoresha amagambo akomeye, ndaza gukandagira mwene data Jack kugira ngo ahite anyunganira. So they give us a nice dinner, they're Norwegian. And so they had a great big smorgasbord dinner and set in the shape of the cross and put me at the head of it here. Murabona? Batwakiriye neza, baradufunguriye. N'abanyanoruveje.
bari bateguye amafunguro anyuranye arimo ibiryo bishyushye n'ibikonje biteretse mu ishusho y'umusaraba maze banyicaza mu mutwe wabyo. The lovely little ladies served the table, and Dr. Egri raised up after dinner, and he said, abagore bato kandi bakundwa nibo batwitagaho ku meza. Nuko Dogiteri Igari turangije gufungura arahaguruka aravuga ati, Brother Branham, I know you got to get back for service tonight, but said I want to ask you a question. I said, Dr. Egri, I said I'd be glad to answer what I can. Maybe my education's so limited, I just might not be able to do it. He said, well, I'd like to say this to you. Mwe Data Branham, nzi ko ugomba gusubirayo kubw'amateraniro yo kuri uyu mugoroba, ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Ndavuga nti Dogiteri Igari, ndishimira kugisubiza uko mbishoboye. Birashoboka ko amashuri yanjye ari make ko wenda ntaza kubishobora. Nuko aravuga ati, mu by'ukuri dore icyo nshaka kukubwira. He said, I apologize for what I said. I said, the whole you is forgiven, brother. I wouldn't take that. And he said, we are hungry here at Bethany. He said, we want God. Yaravuze ati, ndashaka imbabazi ku byo navuze. Nuko naravuze nti, narakubabariye mwene data, ntabwo nkibitekereza. Nuko aravuga ati, hano i Bethany turashonje, dukeneye Imana. He said, and we read about the Pentecostals. And he said, I understood that you used to be a Baptist. I said, I am. Ati twasomye ibijyanye n'abapantekote. Ati numvise ko wari umubatista. Nuko naravuze nti yego. And he said, I went to see him and said, there was a meeting, he said, just kicking over the chairs and knocking out the window lights and so forth like that. He said, what have they got? I said, the Holy Ghost. Yaravuze ati, nagiye kubareba, hari igiterane. Aho ngaho bateraga imigeri intebe, bakazinya amatara yo ku madirishya n'ibindi gutyo. Nuko arabaza ati, ni iki bafite? Nuko ndamusubiza nti, bafite umwuka wera. He said, the Holy Ghost do that? I said, brother, here's what I find amongst the Pentecostal people. It's so much steam they blow it out the whistle instead of putting it on the track and making the... Aravuga ati, umwuka wera ukora ibyo ngibyo. Nuko naravuze nti, mwene data, dore icyo mbona mu bapantekote. Bagira igitutu cyinshi ku buryo bagisohora mu kuvuza ifirimbi aho kubishyira mu bikorwa. I said, if they just know how to put it to work, they shout it all out. See, scream it out. Barabirekura iyo bavuza induru. Barabirekura bikagenda iyo basakuza. You know what I mean? And that's true. I don't say it dishonorably. I say it with love and respect. The power that's in the church, if it only be put to work and harnessed, like the zigzag lightning that writes the end time across the skies. Harness that and see what it'll do. Muzi icyo nshaka kuvuga. Kandi nibyo simbivugira kubitesha agaciro. Ndabivugana urukundo no mu cyubahiro. Imbaraga ziri mu itorero iyo bazakoreshwaga kandi zigakoreshwa ni nk'umurabyo urabya ukamurika igihe cy'imperuka mu ijuru. Mukoreshe maze murebe icyo uzakora. Edison said he could do it, and he did. It's harness this power that we've got. See, we just scream it out and blow it out. Murabona, ni ikibazo cyo gukoresha izo mbaraga dufite. Murabona, tugisohora iyo tuvuza induru, kandi ukawigizayo iyo ukomeje gusakuza. Murabona? And he said, then what have we Lutherans got? I said, the Holy Ghost. And then he was all confused. I said, aravuga ati, ni iki twahawe twebwe abaruteri? Ndavuga nti umwuka wera. Nuko agira ubwoba. He said, I went to California. I read a book one time on all the spiritual gifts. Said we're hungry here at Bethany. Aravuga ati, nagiye muri California. Rimwe nasomye igitabo cy'impano zose z'umwuka. Ati, turashonje hano i Bethany. He said, all of my associates here, and there's about 300 or 400 of them sitting there. He said, we're all hungry for God. Abafatanyabikorwa banjye bose bari hano. Hari nka 300 cyangwa se 400 bari bicayaho. Ati, twese dufite inzara y'Imana. He said, now the thing is, he said, we read this book in our school, in our studies here, and said, well, some of the brethren and I got on a plane and went to California and found this man, and he said, I don't have any of the gifts, I just wrote about Yavuze them. ati, mu by'ukuri igihari nuko twasomye icyo gitabo mu ishuri ryacu mu gihe cy'amasomo yacu. Ati, bene data bamwe nanjye twafashe indege maze tujya i California kureba uwo mugabo. Maze aravuga ati, nta mpano n'imwe mfite muri izo ngizo, gusa nazanditseho. Said, when we heard about you, was coming over here, and said we went over there, and said, quickly being disappointed so many times on an illusion, we applied it to being an evil spirit. Yaravuze ati, hanyuma twaje kumenya ko uzaba hano. Ati, twagiyeyo kuba twarabeshywe kenshi, ibyo twabishyize ku ruhare rw'umwuka mubi. I'm sorry that I said it. I said, well, that's all right. I said, we all
maybe have those times, sir? I said, probably been, I might have done the same thing myself at the time. I said, God is merciful to us. He's certainly merciful to me. Ndicuza kuba mbivuze. Naravuze nti mu by'ukuri nta kibazo gihari. Nti wenda twese twagize ibi nk'ibyo ngibyo mugabo. Bishoboka ko nanjye ubwanjye nakoze nk'ibyo ngibyo. Imana ni nyembabazi. Nta gushidikanya ko yangiriye imbabazi. And he said, well, I would just like to say one thing. He said, what can we do? Yaravuze ati ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Twakora iki? And I happen to think the students that couldn't pay their way through, they had about 1,000-acre farm there, more, maybe 2,000 acres, and they planted corn and let the students work their way through. Nuko ngira igitekerezo abanyeshuri batashoboraga kuriha amafaranga y'ishuri bakoraga mu murima wa hegitari 405 cyangwa se zirenga, wenda se hegitari 809. Bari barahinze ibigori, batumaga abanyeshuri bahakora kugira ngo birihire amafaranga y'ishuri. Murabona? And I said, one time there was a man that planted a field of corn. How many ever seen corn come up? We all seen. Nuko ndavuga nti habayeho igihe aho umuntu yahinze uyu murima w'ibigori. Ni bangahe babonye aho ikigori kimera? Twese twarabibonye. I said the next morning when he went out, there was two little blades, or one morning when he went out, there was two little blades sticking up. He said, praise the Lord for a crop of corn. I said, did he have it? Nuko ndavuga nti igitondo kimwe asohotse abona imigondoro ibiri yari yameze. Aravuga ati icyubahiro kibi cy'Imana kubw'umusaruro w'ibigori. Ndabaza nti yari awufite? He said, well, I wouldn't say he had. I said, let's say this, potentially he had it. Yes, he said. I said, that was a Lutheran. Arasubiza ati mu by'ukuri sinavuga ko yari awufite. Ndavuga nti tuvuge ko mu gihe kizaza awufite. Ati yego. Ndavuga nti barabaruteye. Finally, those two little blades growed into a tassel, something different. And that was the Methodist. Hanyuma utwo tubabi tw'icyatsi twarakuze tuba ihundo. Ikindi kintu abo bari abamethodiste kubwo kweza. By sanctification, which you all preached justification. Mu by'ukuri mwese mwabwirije gutsindishirizwa. And the tassel looked back down at the blade and said, I'm a tassel. I don't have any use for you at all. I'm it now. Ihundo ryarebye umugondoro hasi riravuga riti, he njyewe ndi ihundo, ntabwo nkukeneye na gato, maze kubihundo. But you know, that tassel finally shed off these little tassels down into the blade again, and it brought forth the ear corn. Ariko murabizi, iryo hundo ryihunguyeho umwayi rihinduka ikigori gisa neza n'ikigori cy'umwimerere cyari cyarateye. Like the original grain that was planted. I said that was Pentecost, the restoration of the gift. Iyo yari Pentecote, igaruka ry'impano zahagaruwe mu itorero. Being restored to the church. I said we got a lot of fungus on the ear, but yet we got some grains there too. See, I said that's right. I said it was the original Pentecost. Navuga nti dufite imisatsi myinshi ku kigori, ariko kandi dufiteho n'intete z'ikigori. Murabona nibyo yari Pentecote y'umwimerere. And I said then the grain said, I don't need neither tassel nor leaves. I don't need you Methodists or you Lutherans, either one. I'm the grain. Ndavuga ni hanyuma urutete ruravuga ruti ntabwo nkeneye ihundo n'ibibabi, ntabwo nkeneye mwebwe abamethodiste, abaruteri, nta numwe muri mwebwe, ndurutete. I said after all it took the life that was in the blade to make the tassel and the life in the blade to make the grain. I said the Pentecostal church is the advanced Lutheran church. Ndavuga nti nyamara byasabye ubuzima bwari mu mugondoro kugira ngo bukore ihundo, kandi ubuzima bwari mu bibabi bwakoze intete. Ndavuga nti itorero rya Pentecote ni itorero ry'abaruteri ku rwego rwo hejuru. Screwed his plate back, did a little simple thing like that, not arguing their theology, see, or arguing with them, just letting them see what's the truth. Yasunitse isahani ye, nicyo akantu gato nk'ako kakoze. Ntabwo byari impaka kuri teologiya cyangwa kujya impaka nabo, gusa kubareba bakabona ukuri cyari cyo. He said, Brother Branham, we of Bethany, no matter what the rest of the Lutherans say, we want God. What can we do to receive the Holy Ghost? Murabona yaravuze ati mwene data Branham, twebwe i Bethany icyo abandi baruteriyani bavuga cyose, twebwe dukeneye Imana. Niki twakora kugira ngo tubone umwuka wera? I said, get back from the table
turn your backs to the table and kneel down with your faces towards the wall. ndavuga nti muhaguruke ku meza muhindukire mutere umugongo ameza mwerekeye ku rukuta maze mupfukame. And we went around and laid hands on them, and 400 received the Holy Ghost, and now they're running hundreds and hundreds doing miracles and signs and wonders. That's Dr. Eggery of the Bethany College at Minneapolis, Minnesota. twabarambitseho ibiganza maze 400 babona umwuka wera. none ubu babarirwa mu magana na magana bakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. ni Dogiteri Eggery wo muri kaminuza ya Bethany i Minneapolis muri Minnesota. Brethren, we got the best product in the world, but we're handling it wrong. See, that's right. Bene data dufite ikintu cy'agaciro gihebuje ku isi yose ariko tubyifatamo nabi. murabona nibyo? What say if Brother Borders here is a carpenter? What if he is standing out here with a hammer beating around on nails, you see? Twavuga iki niba mwene data Borders hano ari umwubatsi ahagaze hano afite inyundo mu kiganza arimo atera umusumari? And I had some kind of a super duper hammer here that I could put a keg of nails in and go just go up like that and nail all the boards on at once. Naho ngewe nkaba mfite inyundo idasanzwe ishobora gutera imisumari yuzuye ingunguru nkurira nk'akamashini ngo prr maze ngatera imbaho zose z'igisenge. And I come up to him and said, "Yeah, you're out of the game. You ain't got nothing. There's nothing to you anyhow. You're not even in the game. See, I've ruined my product right there." Hanyuma nkagaruka iruhande rwe nkamubwira nti yego ushyizwe ku ruhande ntacyo ushoboye nta nubwo uri mu mukino. Murabona nabyishe rugikubita. I've approached him in the wrong way. See, if I go up and tell him how wonderful, what a good carpenter he is, and just leave my product. Nabyifashemo nabi. Murabona mwegereye nkamuratira ibyiza bye bihebuje n'ibyuko ari umwubatsi mwiza w'ibisenge hanyuma nkamusigira icyo gikoresho kidasanzwe. It'll sell itself if it's any good. Iki kizigurisha ubwacyo. That's what I'm here for, friends. See, is a product of God at an advanced. Niba koko ari igikoresho cyiza nibyo niyo mpamvu ndi hano nshuti zanjye. Murabona niyo mpamvu ndi hano nshuti zanjye ni ikintu cyiza cy'Imana cy'ubwiza bwo hejuru. We call it maybe ministry to the Lutheran and you Methodists and Baptists and many of you brethren. We're not trying to push something on you. We're only trying to tell you of an advanced gift that the Lord has given to the church, and may His grace help us. Tukita wenda umurimo w'abaruteri kubera abametodiste abatista no kubw'abandi bose muri mwebwe. Bene data ntabwo dushaka kubashyiraho igitutu n'ikintu runaka. Turashaka kubabwira impano yo mu rwego rwo hejuru umwami yahaye itorero kandi reka ubuntu bwe budufashe. I'm sorry to take all this time. I just get talking. God bless you. Munyihanganire kuba nafashe iki gihe cyose ndavuga gusa ntibagirwa igihe. Imana ibahe umugisha. Turirimbe bucece mu gihe dufunga uru rugi turimo turafunga umuryango. Ndamukunda kuko yabanje kunkunda ambonera agakiza ku giti cy'i Karuvari. I lay in this little foundation of healing. Now tonight, if it's all right with the pastors and all, I want to take a night for salvation. Kuba nashyizeho iri fatiro rito kubwo gukiza indwara. Rero uyu mugoroba niba bashumba n'abandi bose babyemeye ndashaka kwegurira uyu mugoroba iby'agakiza. To see after all these people it's healed, if they live long enough they'll get sick again perhaps. But if one time they're saved, they have eternal life. That's right. They'll come in the resurrection. Murabona murebe aba bantu bakize indwara nibaramba bashobora kuzongera bakarwara ariko iyo bakijijwe baba bafite ubugingo buhoraho nibyo bazazuka. Now Jesus, we close the doors and pray to our Father who sitteth in secret. And can we just bow our heads a moment now for a word of prayer? Twafunze imiryango kugira ngo dusengere data ahiherereye. Noneho twabasha kunamisha imitwe akanya gato. Heavenly Father, nervously, hurryingly, we can't do justice to the job. But I hope that somehow this morning by your presence being here, that we leaving here will just go with our hearts full of joy. Bless these kind people, Lord, who let us have the place for this meeting. Amen. We pray that they'll do great work. They seem to be that
they were nice. Us, an off-cast group of people despised by the world, and yet they opened the doors and let us come in. We're thankful for that. Bless them. And may everyone, may this man who owns the place all the help, may there be such a conviction when them waitresses walk into this room that tears of sorrow for sin will flow down their cheeks. Grant, Lord, that they'll all be saved and filled with the Spirit. Become a great power for God. Data wo mwijuru, ntitwari gushobora gutanga gukiranuka ku murimo tudatuje kandi twihuta mu buryo cyangwa ubundi muri iki gitondo kubera ubwiza bwawe buri hano. Turava hano n'imitima yuzuye ibyishimo. Umugisha aba bantu bakundwa mwami baduhaye aha hantu ku bw'amateraniro. Turasaba ngo bazasohoze umurimo ukomeye n'ubugwaneza. Twebwe itsinda ryaciwe ry'abantu basuzugurwa n'isi, nyamara baduhaye ikaze, baratureka turinjira. Turashimira baha umugisha yuko abantu bose, ko nyiri iyi nyubako, abafatanyabikorwa bose, ko habaho kwemera ku buryo iyo winjiye muri iyi nyubako abakobwa bakira abantu bazagira amarira y'akababaro atemba ku matama yabo kubera icyaha. Bikore mwami, bose bakizwe kandi buzure umwuka, bazabe imbaraga zikomeye ku Mana. Thank you for this brotherhood, these fine men and women who I expect to live in eternity with, through all ages that is to come, or worlds without end. Bless our brother chairman here and his wife, every minister and his wife, all the visitors with us this morning. And Father, in this great time that we're living, just at the evening lights going down, the sun is setting here on the west coast. Soon there will be a day of trouble such as never been known. Then he that's filthy is filthy still, he that's holy is holy still. Ndashimira kubw'umuvandimwe, kubw'abagabo n'abagore b'intwari, niteze kuzabana nabo ubuziraherezo. Ibisekuru byose bizaza cyangwa amasata agira iherezo. Umugisha mwene data perezida wa hano n'umugore we, buri mukozi n'umugore we, abashyitsi bose bari kumwe natwe iki gitondo. Kandi data, muri iki gihe gikomeye tubamo, mu marembera y'umucyo w'ikigoroba y'izuba ku nkombe y'uburengerazuba, vuba hazabaho umunsi w'imivurungano nk'uko tutigeze tuyimenya. Icyo gihe uwanduye akaguma kandura, wera akaguma kezwa. God grant that we'll do everything that lays within our power to get every soul into the kingdom of God before it's too late. God grant it. Bless the ministry of these my brethren. God, their little churches and my sisters and brothers that's sitting here this morning, their works, God, they're here. I've met this little Pentecostal group worldwide way back in those jungles there where man would dare to go and there be a little unsponsored Pentecostal sitting back there holding the candle of light. Oh Mana, duhe gukora ibidushobokera byose kugira ngo twinjize buri bugingo mu bwami bw'Imana igihe kitararenga. Biduhe, oh Mana. Umugisha bene data bari hano, oh Mana, amatorero yabo mato, bene data n'abashiki bacu bicaye hano iki gitondo, umugisha umurimo wabo, oh Mana, bari hano. Nahuye na ririya tsinda rya Panekote ku isi yose, hariya kure muri ariya mashyamba, hariya aho hantu batinyuka kujya. Hariyo umupanekote ubayo, nta muterankunga afite, afatiye hejuru urumuri, nta nkunga n'imwe. Not underwritten by nobody. Some little man or woman standing back there all disfigured up and eat up with amoeba and clothes ragged, but holding forth the candle of light. Abagabo n'abagore b'intwari bari aho kure, barataye ishusho, barazonzwe na za amibe, bambaye ibishwangi, ariko bafatiye urumuri hejuru. As Paul said in Hebrews, of whom the world is not worthy of. They wandered about in sheepskins and goatskins and destitute and afflicted. God, the great judgment will only reveal it. Nuko Paulo yabivuze mu Baheburayo, abisi itari kwiriye kugira, bazereraga hirya no hino, bambaye impu z'intama n'impu z'ihene, ntacyo bafite kandi bababaye. Oh Mana, rubanza rukomeye rwonyine ruzabihishura. How I thank you for men and women like that and for being associated with such a group to set in heavenly places in Christ Jesus. Ndabashimira cyane kubw'abagabo n'abagore nk'abo no kubambarizwa mu itsinda nk'iryo ngiryo, twicaye mu ijuru muri Kristo Yesu. Bless them all, Father. We pray that your grace and mercy will rest upon them. Forgive our many weaknesses, Lord. We don't intend to do anything wrong, Lord.
but through flesh we do make mistakes daily. So in order to stay alive in Christ, we have to die to our own thoughts. bahe bose umugisha data turagusaba kubashyiraho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe babarira intege nke zacu zitandukanye mwami ntabwo tugambiriye gukora ikibi mwami ahubwo dukora amakosa buri munsi kubera umubi bityo rero kubwo kugumana ubugingo muri Kristo tugomba gupfa ku bitekerezo byacu. So keep us dead to ourselves and alive in Him. Let our bodies be so and our souls so submissive to Him that people will see the reflection of Christ as we go or come or whatever we do. Tugumishe dupfuye kuri twebwe ariko turi bazima muri we. Reka imibiri yacu ife n'ubugingo bwacu bumwumvire maze abantu babone Kristo muri twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bless us together, Father. Help us tonight in this service. Help us tomorrow. Help the Sunday schools, the churches, and may there be a flame of fire of God in each church and each heart until Jesus comes. We ask it in His name. Amen. Duhere umugisha hamwe data. Dufashe mu murimo iki kigoroba, dufashe ejo. Fasha amateraniro yo ku cyumweru, amatorero. Kandi habe ikibatsi cy'umuriro w'Imana muri buri torero no muri buri mutima kugeza ku kuza kwa Yesu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Back to the chairman and the brother. Subije umurimo perezida mwene data.